No fa gaire, fa uns mesos, va fer 50 anys de aquella flipada que va dirigir en Peckinpah, Pat Garrett amb Billy the Kid, amb el James Coburn i el Chris Christopherson, pel·liculón, especialment si quan el mires t'has menjat un trivi abans. I dic, doncs anem a fer un remake. Després m'he donat compte que no hi havia gaire pressupost pel remake, ni per actors, ni per cavalls, ni per decorats. I dic, doncs mira, farem el tema de la pel·lícula, que és justament sona quan s'acaba la pel·lícula. Doncs bé, aquesta és la versió curtmetratge, perquè... Rock and roll! There's guns across the river aiming at you. A lawman on your trail would like to catch you. Bounty hunters too, they'd like to get you. Billy, they don't like you to be so. Camping out all night at the veranda, feeling cars still down at the hacienda. Up to Good Hill, they like to send you. Feel it on your chin, you're back on me. Playing around with some sweet senorita into her dark hallway, she will lead you. In the shadows of the mesa, she will greet you. Really, you're so far away from home. In the shadows of the mesa,